Dobro mi došli, dragi moji, na kanalu Lenormand Ela. Hvala što ste tu, hvala što ste sa mnom. Hvala vam na divnim komentarima, predlozima. Danas radimo temu ko vas je to povredio svesno. To može da bude rođak, prijatelj, prijateljica, može da bude i vaša neka osoba, vidjet ćemo. Svi što ste prvi put na mom kanalu želim toplu dobrodošlicu. Ovako, ovo je prva grupa, druga, treća. Daću vam koji trenutak da se opredelite. Znači, ko vas je to svesno povredio, ne znam znači u kom smjeru ide čitanje. Da li se kaje, da li jednostavno griže savjest takve osobe. Hajde da vidimo, prva, druga, treća. Imaćete na ekranu. Ako se dvoumite, poslušajte obe grupe. Hajde da vidimo prva grupa. Pozdrav za moju prvu grupu i svi što ste mi birali ovu karticu. Hajde da vidimo, dragi moji, ko vas je to povredio. Prva moja grupa. Uzmite znači, svako čitanje s rezervom, kao što kažem, uvek. Ajde da vidimo prva moja grupa, ko vas je to povredio. I da li ga griže savjest ili ne, vidjet ćemo. Prva karta 3 mača, dobro. Ajde da vidimo još neku kartu. Ko vas je to povredio svjesno. Da, ovdje već na samom početku vidimo neku bol. Prosto kao da su vas sabotirali, ne znam, bol i možda bude i emotivno. Vidjet ćemo do kraja čitanja. Ajde da vidimo još kad izvučem kartu pa ću da pričam. Dobro. Ovdje vidimo već dve karte koje mene negdje asociraju na neku osobu osoba koja se povredila može da bude, znači još uvijek vidimo vašu bol, vašu energiju, vašu tugu, znači vašu nemoć. Ja bih tako rekla. Ajde da izvučemo još par karti pa ćemo da pričamo. Ja vidim ovdje situaciju da ste vi zapali u neku kolotečinu, u neki vrtlog, u stagnaciji. Zbog koga? Hajde da vidimo zbog koga ste vi zapali u ovoj energiji. Za sad imamo vazdušnu i vodenu energiju. Zbog koga ste zapali ovako. Takva nam je tema, malo karakteristična, znači ovdje su previše ispale. Ovdje je u pitanju neka osoba koja može da bude, vidite kako, ovdje vidimo, znači karte koje su same ispale, negdje nam govore da je ovdje u pitanju, već rekla sam, može to da bude neka osoba koja može da bude vaš prijatelj, vaš rođaka, ja ću sigurno da kažem, ako je tako, znači ovdje vidimo bukvalno osoba s kojom ste u nekom krvnom srodstvu, to može da srodstvu za neke, znači da, osoba vas je ograničila, da može to da bude vaš partner. Hajde da vidimo ko može to da bude još, da damo detaljniji opis. Da. Vaš partner, vaš rođaka, pa čak i prijatelj. Znači ovdje već vidimo da je nešto, da, vi ste ostali zbunjeni, vi ste ostali konfuzni. Zašto vas je ova osoba povredila? Pitat ćemo i to karte, već vidimo ovdje neko srodstvo. Za neke može to da bude i vaš prijatelj, prijateljica.
Zašto su vas osobe povredile? Hajde da vidimo. Kao da ste vi željeli neki novi početak, ne znam, nešto novo da započnete. To može da bude i poslovno. Da, može da bude i poslovno. Tu postoji neka osoba koja, da, ili emotivno ili poslovno ste htjeli nešto da započnete i ovdje su vam dali ono, ne, to ne može tako. Da li emotivno ili poslovno, vi najbolje znate. Ovo je definitivno neko koje iz vašeg okruženja, znači jako dominantna osoba, mislim da onako čuje se njena reč, da li je to majka, da li je to supruga, da li je to, ne znam, vidimo dominantnu figuru koja vas je jednostavno blokirala, ja bih rekla. Na koji način vas je blokirala? Vidim da je jako teška energija u prvoj grupi i poslovno i emotivno vas je blokirala. Zašto je to uradila, već smo vidjeli. Znači vi ste željeli neki novi početak, vi ste željeli nešto novo, vi ste željeli nešto da preduzmete, ali ovdje neko ko je povezan s vama, ja bih rekla na to, ajde da kažemo rodbinsko pa i prijateljsko. Neću da kažem sad suprug, a može da bude. Jednostavno nije dala. Majka. Da. Ovdje je u pitanju neki interes. Ovdje je u pitanju neki interes, zato su vas i blokirali. Blokirali, da. Interes, definitivno neki interes, da li je to, čak može da bude, rekla sam, i poslovno, znači ovdje su dve situacije, i poslovno i emotivno su vas blokirali. Namerno, takva nam je tema, ko vas je namerno povredio, blokirao, znači ovdje su dve osobe. Može da bude i poslovno i emotivno. Da. Ne znam koliko mi vidite dobro kartu, samo da provjerim. Aha, odlično. Vi ste zapali u jednu kolotečinu, znači bili ste ono, da, povredili, da, definitivno. Tako da bih rekla, evo, vi ste već vidjeli, znači vi ste htjeli neke promjene i poslovno i emotivno, ali neko je rekao ovdje stop. Znači ovdje vidim bukvalno dve osobe za prvu moju grupu. Ovdje imamo vazdušnu energiju, vodenu energiju koja dominira i elemente od zemlje. Ostala sam bez reći za prvu grupu. Nije da sam ja birala prvu grupu. Ajde da vidimo, dragi moji, detaljniji opis te osobe koja vas je blokirala. Detaljniji opis. Mada već su jasno karte rekle. Da, ovo je neko ko je uživao u, ne znam, u neki luksus, ako ste posebno bili u vezi, da, definitivno ovdje postoji neka veza, duhovna veza, ja sam rekla rodbinska veza između vas i osoba vas je blokirala, znači uz kartu smrti, znači bukvalno niste mogli, i kartu stagnacije, niste mogli niti napred niti nazad. Ovo je neko ko je ljubomoran na vas bio, to može da bude, ja sam već rekla, neko ko vas voli, s kim ste bili i neko prijatelj, ljubomoran na vas, prijatelj, prijateljica, kako god. Ali ja bih rekla da je ovo već nešto rodbinsko. Zašto? Već smo vidjeli zašto. Znači vi ste htjeli promjene, na te promjene neko se nije slagao i je došlo da vas povrede, blokiraju, da vas, ne znam, jednostavno dovedu u jedno stanje koje, da bežite sami od sebe. Ovo je karta bol, karta tuge, karta samoće, stagnacije, nezadovoljstvo. Dobro. Nije dobro, nego hajde da vidimo da li ove osobe se kaju što su vas dovele u ovo stanje. Da li se kaju.
bar malo. Da. Ali imat ćete vi snage i energije, da. Oni su i dalje ponosni na ono, znači ponosni na ono što su uradili, kao u smislu to je tako trebalo da bude i nikako drugačije. Vi što gledate, znači, da, definitivno ovo je vaša osoba s kojom moguće da ste bili u vezi ili pa u braku, ili pa jednostavno neko je htio da zadrži ovaj brak, vezu. Rekla sam, ajde da ne kažemo da je to vaša osoba, ali ja bih rekla da je to već nešto rodbinsko. Da li rodbinska veza mi je jako istaknuta. Ajde da vidimo još neku kartu. Da li se kaje? Ne, ova osoba je zadovoljna. Ne kaje se. Jako je ponosna. Znači ovdje imamo ponosnu osobu koja trenutno se ne kaje. Trenutno se ne kaje. Da. Ali vidite kako ovo je karta koja priča negdje o nekoj, ne znam, pravdi, o nekom energiji koja kaže da univerzum, Bog, kako god, karta sveta, karte nove mogućnosti. Vi ste možda pružili ovoj osobi sve to, ali znači žao mi je prosto za prvu grupu, ali ajde da vidimo. Da. Oni vas drži dalje na oku. Budite oprezni, motaju se oko vas. I još ova karta smrti mi je negdje jako sumnjiva. Ali ovdje dolazi do izvinjenja i do pravde, ali Bože moj, šta vredi to kad ste vi već doživjeli i bol, i stagnaciju, i pad, i emotivni pad, i duhovni pad, i možda ste prošli čak neki proces isceljenja, da je bio dugi proces, da prođete neki proces isceljenja, ali dobro, Bože moj, da, definitivno je tako. Evo. Ja bih ovdje postavila pitanje kakva karma očekuje ove osobe što su vas ovako povredile, i hoću. Svi što ste prvi put na mom kanalu znate da nema šablonsko čitanje, znači ovdje su se oni poslužili nekim, ne znam, svojim ludim pravilima u glavi da bi vas doveli u stagnaciju. Ovdje su dve osobe u pitanju, dve situacije. Trenutno se ne kaju ove osobe. Njima im je bitno da ste vi tu gdje ste. Bitna je financija. Za neki deo vidim da su vam uzeli nešto poslovno. To može da bude poslovni kolega. Da. Eto da vidimo, baš me zanima kakva karma ih očekuje. Mislim, ovi su zaslužili karmu i tekako. Svjesno su vas povredili. Svjesno su vas stagnirali. Kakva karma? Oni će tražiti lek. Njima će se srušiti tlo pod nogama. Dobro. Žao mi je, mislim, ne želim da radim ovakva pitanja, ali prosto ovdje se osjeća ta energija da pitam kakva karma ih očekuje. Doživjet će ono što ste vi, izdaju, prevaru. Vi možda ste već otišli od ove osobe. Od ove osobe, kuće, porodice, šta i daje. Možda ste već napustili ovo. A neki će tek napustiti. Da. Ili posao. Znači, oni su bukvalno gazili po ne biram sredstva da dođem do cilja. Da. Kakva karma ih očekuje. Ne biram sredstva da dođem do cilja. Mislim da će imati problemi sa zakonom, posebno taj deo poslovni mi je naglašen. Znači, tu vidim i zakon. Hajde da vidimo kakva karma ih očekuje. Da, borba, branit će se, ali pravda dolazi. Pravda dolazi.
Tako da ovdje će jako brzo neka dešavanja da se dese uz kartu pravde. Ja bih rekla da doživljavaju ono što su i zaslužili. Znači, imat će rasprave, imat će, ne znam, čak problem sa zakonom. Ne znam, ovdje bukvalno će bežati, ali pripazite, jako su lukavi, jako su proračunati, da, umiljati na rečima, na delima sigurno ne. Znači, oni su još uvijek tu u vašoj okolini, za neke. Za neke, da se razumemo, vi ste već pošli na drugu stranu, ono što ste negdje imali u planu, da uradite, moguće da ste pošli. Postoje osobe koje vas prate i koje, da, vi ste na oku, vas drže na oku, vas drže u nekom zatvoru, ja bih rekla. Ali sve je to lažno. Sve je to lažno. Da. Ne znam, oni daruju vam, ne znam, poklanjaju vam, ne znam, da li pažnju, da li nešto drugo. Vidim da je neki luksuz u pitanju, ali vi se osjećate bolesno. Vi se osjećate nemoćno, vi se osjećate tužno, izdano. Vi ste svjesni da to nije to. Da. Porodično i emotivno su vas izdali. Dve osobe postoje, dve situacije ovdje postoje. Vi uzmite onu koju rezonuje. Znači, ja sam pitala kakva karma ih čeka, možda nisam trebala, ali prosto ova energija mi je baš ono, tužna i bolna i ne znam još šta da kažem. Hajde da vidimo inicijale, možda pogodimo inicijale pa da vam bude jasnije. Osoba koja vas je povredila, ovdje su dve osobe sigurno. Imamo bukvu D, U, bukvu slovo, a imamo F, X, imamo maj mjesec, imamo 5, broj 5, imamo I, H, V, ovdje imamo februar, G, to može da bude ime, prezime, ne znam, nadimak te osobe. Da, možda, da, ove osobe dolaze po oproštaj. Imamo L, imamo avgust. Tako da to bi bilo to, dragi moji, za prvu grupu. Ja bih ipak pogledala ovdje vašu energiju. Kako su vas povredili, šta su uradili, već su uradili. Ja bolje je da pogledam da li vi izlazite iz ove situacije. Da, hajde da vidimo da li vi izlazite iz ove situacije. Ili ste već izašli. Ovdje je potrebno pokret, ovdje je potrebno isceljenje, ovdje je potrebno da se ponovo pokrenete. Da li izlazite iz ove situacije. Ne bih otvarala karte kako i šta, već osjećam, mislim, ovdje. Poigrali su se s vama i poslovno i emotivno i to su osobe koje su u vašoj blizini. Možda čak za neke, vidite kako, možda su za neke, znači ono što mi je sad palo na pamet da dam što poruku više, da su vam, ako ste u braku, da su željeli da vam naruše brak. Ako ste u braku, možda bude i to. Da.
Hajde da vidimo vašu energiju, da li se vi pokrećete ponovo, to je bitno, bitni ste mi vi. Znači, to je treća već poruka, moguće da su udarili na vaš brak, u smislu nije ona dobra, nije ona za tebe, ne znam, možeš ti bolje, on, kako god. Može i to da bude. Ne mora da znači da je nešto, da, ali rodbinsko je u pitanju i poslovno. Da vidimo vas, dragi moji. Da li izlazite? Da, vi već imate postavljeno neke granice. Dosta tereta je na vas, ali postavili ste granice. Da, karta zvezde, moram da je prekrijem. Ja bih rekla da ćete vi uz pomoć neba, univerzuma, kako god izbalansirati stvari i jednostavno udaljiti se posebno poslovno od neke stvari. Uz kartu, da, povlačite se vi posebno poslovno iz neke situacije, pravite neke promjene i to jako bitne promjene, znači vi ste se povukli i izbalansirat ćete jako brzo ako niste. Da. Vaša energija, da, povlačite se definitivno. Vi razmišljate o tome, imate podršku s neba, znači jednostavno i na emotivno polje vidim zadovoljstvo, tako da ako je u pitanju veza, brak, da, definitivno ovdje se stvari dovode u red, ono što vam pripada, pripašće vam. Ako je u pitanju, već sam rekla, emotivno polje vidimo, znači dolazi do pravde, ovu kartu jako volim, znači to bi bilo sve, dragi moji, ja vam želim srećno, takva nam je tema, malo škakljiva, zato uzmite rezervu. Samu kartu koju ste birali označava da ono što ste negdje vi zamislili, možda afirmacija, znači imat ćete snagu, imat ćete moć da pobedite te sile koje su oko vas, a bilo ih je baš dosta, najmanje 2. Idemo mi dalje na našu drugu grupu. Pozdrav za moju drugu grupu i svi što ste birali ovu karticu. Ko vas je to svjesno povredio? Da li se kaje i vaša energija dalje? Hajde da vidimo. Valjda nisam pomešala grupe kao prošli put. Druga moja grupa. Vi ste doživjeli jedan, mislim da vi već počeli smo i ovdje, jako teška energija, veliki pad, čak za neke možda i bolest. Ajde da vidimo još šta ćemo da izvučemo. Ko vas je povredio? Svjesno. Evo, sami mačevi. Vas, ko je birao drugu grupu, može da me kontaktira na moj Facebook profil, ja ću sad ispričati priču. Ko je to što vas je povredio? Prva je bila i tek onako, ali ova, da, ovo je neko ko je jako moćan, jako utjecajan. Dobro, ko vas je povredio? Ova osoba vas je, ne samo što vas je povredila, ova osoba vam je uzela volju za život. Definitivno uzela vam je volju za život, ne samo što volju, znači ugasila vas je totalno jedan mrak, totalno jedna energija koja pokazuje da ste, znači osoba koja je možda ovan bik, škorpija, zbog koje ste možda morali čak da potražite stručnu pomoć, zbog koje ste morali čak i da, ne znam, da se savjetujete i sa astrolozima i lekarima i ne znam, proveli ste
dobro, ne loše momente, nego paklene momente. Ko vas je povredio svjesno? A to kažemo, tema nam je ko vas je povredio svjesno. Da, ovo je neko ko je igrao na kartu emocije. Ajmo dalje. Ko vas je povredio? Tu ćemo ostaviti. Da, može da bude zemljana horoskopska energija. Mislim, zbunila sam se totalno. Ovdje vidimo jednu osobu koja je ovo smišljeno radila. Ovo je plan, ovo je posmatranje, ovo je moć. Ovo je moć. Znači svjesno. Ova je osoba stvarno vas je svjesno povredila. Ko je to? Već vidimo dvije osobe koje su jako moćne. Vidjet ćemo u kom smislu. Vidimo u negativnom smislu da su moćne. Da. To je osoba koja na neki način je, ne znam, može da bude da je bila zaljubljena u vas ili da je vaš partner bio, kako god. Ajde da izvučem sve pa ću da pričam. Samo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. To je osoba koja trenutno prolazi, ovdje već vidimo dvije osobe, znači dvije osobe, i ovdje su dvije osobe. Ovo je neko ko vam je uzeo volju za život. Da. Žao mi je. I za prvu grupu mi je bilo žao i žao mi je što sam birala ovu temu da odradim, ali možda vam bude od pomoći. Ajde da vidimo opis te osobe. Ko je moju drugu grupu povredio? Ova osoba je glumila ljubav. Ova osoba je glumila da je, ne znam, da je ugledna kako god, da može sve, da vas voli, da vas, ne znam, da vidimo da je emotivno. Ali ona je nešto smišljeno radila. Smišljeno vas je bukvalno bacila na dno. Koja je ova osoba? Imamo kartu. Osoba koja možda nosi neki bit uniforme. I ljubavnica. Imamo ljubavnica. Imamo prijatelja, osoba koja nosi uniformu, ljubavnica. A vi uzmite iz vašeg ugla. Dobro, izvući ću još dve ili tri karte. Koja je to? Znači, ovdje je bila suradnja da vas unište. Druga moja grupa. Ko je to? Da, osoba s kojom ste bili možda u braku. Vi ste još uvijek u braku. Neprijatelj. Ljubavnica. Gubitak. Oni su željeli da vas ne bude. Kratko rečeno. Smišljeno. Bukvalno vrlo bliske osobe, ajde tako da kažem. Oni su, mislim, vidimo šta su radili, znači već smo opisali koje su to je suparnica za neke, da. Da vas navedu na neki krivi put, na pogrešan put, u pogrešnom smjeru. Zašto su to uradili? Zašto su to uradili? Hajde da pitamo zašto su to uradili. Koja im je bilo cilj da vas ne vide? Koja im je bilo cilj?
Definitivno druga grupa, vi s ovom osobom možda ste u braku, ovdje su 3 osobe u pitanju, najmanje i u prvu grupu, ali ovdje već vidimo jedno polje. Oni su htjeli da poruše vašu stabilnost, bukvalno da vas nema. Ajde da vidimo. I su išli preko, ne znam, drugih, trećih, da doživite gubitak. Vi ste doživjeli. I sam rekla drugu grupu koja je birao može da me kontaktira, nastavit ćemo tamo, na Facebook profil nastavit ću ili na Telegram, tamo da vidimo da li je to tako i ishod. Ipak su ovo, znači, generalna otvaranja. Ajde da vidimo. Koja im je bilo cilj? Da vam oduzmu snagu, bolju za život. Dobro. Koja im je bilo cilj? Da ne možete da odvojite realno od nerealno. Bukvalno tako. Da jednostavno nestanete iz njihovih života. Ovdje je bio u pitanju neki interes. Da ste zbunjeni, da ne možete da izbalansirate stvari u svoj život. Ovo je žalosno. Prva je bila žalosna, ali ovdje isto i tekako. Znači ovo je neko koje svjesno su radili. Da. Ovdje imamo blizance, ovdje imamo lava. Oni su htjeli da budu u pravu na vašu štetu. Da li su oni bili u vezi, da li ste vi druga strana, da li ste vi treća strana, to je nebitno, ali su htjeli da oni budu u pravu, da krivicu svale na vas. Da. Ovdje imamo škorpiju, ovna. Žalostno. Ajde da vidimo. Da damo još neki opis. Zašto su to uradili? Moć, snaga, nevolja. Da, karta smrti. Upravo to što sam i rekla. Da vam oduzme pravo na život. Ali ja mislim da se ovdje neko pojavio u zadnjem času. Za neki, ne za sve. Ili će se pojaviti. To može da bude vaš sin, rođak, neko ko je posmatrao sa strane. I je sve to gledao. Vi ste osoba koja je jako stabilna, možete da budete u vatrenoj energiji, ne mora da znači, vatrenoj ili zemljanoj. Jako moćni, znači imate neki dar, možda ste vi negdje intuitivno osjećali da se nešto petlja oko vas. Dobro? Da. Vi ste uvijek bili krivi za sve. Ako je brak, ovdje je definitivno toksika. Ovo treba da se prekine, ako nije već prekine energetski, da se odvojite od ove osobe. Znači, krivica je bila uvijek na vas. Oni su vas doveli u stanju i depresiji, i anksioznosti, i čak rekla sam da ne vidite pravu situacije. Šta su radili? Ajde da vidimo šta su radili da bi vas doveli u ovo stanje. Šta su radili? Baš me zanima šta su radili da vas dovedu u ovo stanje. Ali vi ste jako, jako sposobna, poželjna osoba, jedna topla duša, to označava ova karta, koja možda ste dobili pomoć od nekoga i jednostavno Bog vidi sve. Da. Šta su radili? Ovo je već vaš partner koji je u vašoj blizini ili je otišao već. Šta su radili? I ljubavnica, znači ja sam karte vukle pred vas. Znači ovdje se radi o nevjerstvu. Šta su radili? Laži, prevara. Da. Maske. Tajne igre. Dobro.
Šta su radili još? Ogovaranja, spletke, stres. Samo da vas dovedu u jedno stanje gdje ne možete da prepoznate kad je dan, a kad je noć. Bukvalno tako. Šta su radili? Radili su što nisu te smeli. Ovo je teška karta, znači ovo su bolnice, ovo su, ne znam, tajne radnje, konfuzija, nemiri. Šta su radili? Da. Vi ste se pitali da li sam ja normalna. Vi ste se našli na jednoj raskrsnici i niste znali koji put i pravac je vaš. Vi ste bili totalno u jednoj konfuziji. U nemoći. Radili su što su radili, svjesno su radili. Da. Ajde, ovdje ćemo pitati koja karma ih očekuje. Koja karma ih čeka. Zašto da ne? Kad su oni ovako svjesno radili, ovdje imamo jarca, ovdje imamo bika, elemente od vazduha. Kakva karma ih čeka? Mislim, ovo je žalosno. I više od toga. Kakva karma ih čeka? Biće i oni pred nekim zbunjeni. Da, ako je u pitanju ljubavnica, ljubavnik, uzmite iz vašeg ugla. Vidim da će oni grebu i noktima i rukama da posegnu i da dostignu do svoj cilj, možda neki još uvijek. Ono što ih očekuje je upravo prepreka koja, ako je to u pitanju nevjerstvo, da je jednostavno, Bože moj, niko nije dužan da s nekim ostane ili kako god, može da ide, to je normalno, gdje nema više ljubavi, to ne treba niti da traje. Vidite kako, ova osoba dolazi kod vas opet. Možda se vrti još uvijek tu, ali ova osoba će biti u smislu odbijena ili možda odbijena. Ona je htjela novi život, novi početak negdje, ali nailazi na prepreke. Karma koju ovu osobu očekuje, ove osobe očekuje je, čak vidim dete, ne bih htjela to da kažem, ali Bože moj, dete, financijski pad, znači obilje. Da, ovdje je u pitanju zakon, ovdje je problem sa zakonom, sa nekim institucijama, problem s financijama. Da, oni misle, svijet je moj, pa nije vaš. Da. Ajde da vidimo još neku kartu, karma. Da, oni će imati problem sa zakonom, definitivno zakonski nešto. Oni će isto zapasti u toj energiji, posebno muška osoba. Ajde da vidimo još dalje, karma. Osoba koja je smatrala da će uzeti ono što je vaše, nisu oni htjeli da uzmu vašeg partnera ili ne znam partnerku kako god. Oni su htjeli ovdje u drugoj grupi, zato sam htjela, možete da me kontaktirate na moj Facebook profil, oni su htjeli da vam uzmu ne samo materijalno, oni su htjeli vas, jednostavno da ne postojite. Da. Ova će osoba ostati bez ništa. Mislim, ako je započela i ako je prekid u ovoj vezi, ova osoba i ovaj gospodin, ova kako god gospođa, znači oni su igrali na kartu da uzmu ne samo emocije, ovdje emocije nisu u pitanju, ovdje je u pitanju interes i jednostavno ostaće bez toga. I ova osoba dve osobe, znači ostaju bez onoga što su negdje očekivali da će biti njihovo. A što je najbitnije, njima karma vraća isto što i vama. Vi ste doživjeli 9 mača, oni
da ne vide jasno stvari. Da ne vide jasno stvari, da budu zbunjeni, konfuzni, pa trebalo je da bude ovako, trebalo je, mi smo ovo planirali, mi smo ovdje očekivali, ali ovaj vaša gospođa, gospodin, kako god, nailazi na prepreke i to, ja sam rekla, možda ta treća osoba je nešto posmatrala i znala i vam, ali vi ste jako intuitivna osoba, znači ovdje su došle neke informacije do vas, ko vam želi zlo, zašto vam želi zlo i neko vam je dao možda ruku, ako nije hoće. Da, može da bude osoba, vaš prijatelj, prijateljica, pa čak i rođak. Da. Znači ovdje je definitivno teško da, znači njima očekuje, oni su mislili da će, ne znam, dovesti na jedan podmukal način vas u jednu situaciju da vas jednostavno, što sam rekla, ne bude. Radili su što su radili, ovo su negativne radnje. Kako se kaže, smislili su planski, razumete? Planski da vi ispadnete, ne znam, u očima drugim krivi za ono što se dešava. Da. Ovdje mi je naglašen brak definitivno. Tako da ako nije ovo vaša grupa, samo preskočite, ali ovdje je takva priča. Da. Hajde da vidimo da li vi izlazite iz ovog stanja. Da li izlazite iz ovog stanja. Ipak ste mi vi bitni, druga moja grupa. Kartu koju ste birali negdje govori o novoj viziji. Da li izlazite iz ovog stanja. I put. Ovdje je potrebno, zato sam rekla da me kontaktirate. Slobodno. Da li izlazite. Da, evo, ponavljaju se karte. Da, vi ste se povukli ili ćete se tek povući. Da. Da, vas već neko čuva, neko brani. Da, dve osobe. Dobro. Da, ovdje dolazi neko, može da bude to i očinska figura koja, očinska, majčinska, kako god, koja na neki način vam je ukazala na neke, pa i čak i prijateljska figura koja vam je ukazala na to da, izlazite definitivno. Može ti biti teško i je teško, koliko vidim. Ali vi jednostavno svjesno se povlačite. Svjesno se povlačite normalno poslije svega ovoga, a šta i drugo. Da, strahovi, tajne, doznaćete, vi ste doznali neke tajne, intuicija vam radi. Dobro. Da, vi počinjete život iznova, iz početka. Još uvijek postoje, znači ne možete još uvijek da zacelite rane, definitivno. Još uvijek ne spavate mirno noću, još uvijek, ne znam, tražite pomoć, tražite u teskobi, u strahu ste. I kako i ne bi bili. Da. Ajde da izvučemo još neki savjet za vas. Da, postoji osoba koja da, radi se na tome da i vi radite na tome, znači posebno na vaš duhovni dio, znači stavili ste vi već, vidite jasnu sliku i viziju, jasnu sliku pred sobom, šta je potrebno ovdje i mislim da ste već izbalansirali, ako niste hoćete, znači otpuštate ovo i jednostavno počinjete život iznova. Da li ste druga ili treća strana, ne znam, ali čini mi se da ste ona prva, pošto uz kartu ljubavnice, to se pokazuje da je ovdje već nešto rađeno, koje je rađeno
svjesno. Da. Hajde da vidimo još neki savjet. Samo da uzmem drugi dek za vas, za moju drugu grupu. Da vidimo. Hajde da vidimo savjet za vas. Dobro, da izvučem pa ću da pričam. Da, vi ste jako kreativni, jako sposobni, tako da negdje vam savjet je da se u neko vrijeme, bar broj 2 mi je nekako naglašen, da li 2 mjeseca, 2 godine čak, bavite nekim poslom koji može da vas ispuni. Da napravite i da se očistite od onoga što, da se pomirite s tog mjesta gdje ste sad trenutno. Znači, promijenite sredinu. Dobro. Savjet za vas. Da, preuzmite kontrolu i počnite život iz početka. Tako. Šta imamo na špila? Budite kao voda. Šta je bilo, bilo je. Nemojte da se vraćate na prošlost. I onda slijedi taj mogućnost, imat ćete snagu i silu da napravite proboj, odnosno da pođete ka napred, ja bih tako rekla. Dobro. Da, otpustite sve, znači karta koja kaže da se povratite u život, otpustite prošlost. Sad kad kažemo otpustite prošlost, vi najbolje znate, pošto ste prošli ovoliko bol i tugu i golgotu i ne znam što, javno osramoćeni, pokrenite se. Pokrenite se, ispraznite ono što ne valja, znači budite u miru i u tišini, u harmoniji, sami sa sobom prvo. Stres nikako, znači izbjegavajte stresne situacije neko vrijeme i imat ćete snagu i moć da se pokrenete. Dragi moji, ja sam rekla, kontaktirajte me, druga grupa je jako loša, jako teška, vi ste jedna topla, mirna, božanska duša koja je jako intuitivna i jako sposobna, jako pametna, pa zato ste i ovo dozvolili. Karta koju ste izabrali, nova vizija, nove mogućnosti, znači novi planovi, tako da život je pred vas. Bez razlike u koje doba ste, neki od vas će da kažu, ma ne, kasno je, nema šanse, kako je, tako je, nije tako, nije tako. Nije tako i ovdje vam se pružaju nove mogućnosti, znači prvo mislite na sebe, pa onda na sve drugo ostalo. Da, sloboda, oslobodjenje. Da, imate vi, dragi moji, pomoć s neba po ovu kartu. Ja bih rekla da pratite, ne znam, brojeve, kako god. Nema što da pratite, vi već ste pratili. Da, jednostavno gledajte sebe. Budite oprezni i dalje, moram to da naglasim, budite oprezni i dalje. To sam zaboravila. Jer uvijek ste vi pod utjecajem neki od vas, ove osobe. Da. To bi bilo sve za moju drugu grupu. Rekla sam, ko hoće može da me kontaktira. A mi idemo dalje na našu treću grupu. Baš me je umorilo. Pozdrav za moju treću grupu, svi što ste birali ovu karticu, ko vas je svjesno povredio i kakva karma ga očekuje. Rado ću odraditi, nisam mislila tako, ali pošto su mi izašle tako teške grupe, tako posebno druga grupa, ajde da vidimo ovdje.
Nadam se da će biti lakša. Nadam se. Hajde da vidimo za moju treću grupu ko vas to svjesno povredio. Ovo je neko ko je bio zaljubljen u vas. Da. Ovo je neko ko u tom trenutku, ja bih rekla, zaljubljeni, čak ste bili u vezi, u konekciji s ovom osobom. Niste vidjeli, nije vidjela osoba dva mača, znači kao da nije vidjela jasnu situaciju i vas je povredila nekim svojim postupcima, svjesno. Dobro. Ajde da izvučemo još neku kartu. Koja je to? Za sad imamo zemljanu i vazdušnu energiju, elemente od vode i elemente od vatre. Da. Ko vas je svjesno povredio? Ovo čak može da bude i prijateljica. Prijatelj. Da. Prijatelj, prijateljica. Ali i ovdje su dve priče. Ova osoba vas je povredila, definitivno ne. Definitivno ovdje je bilo u pitanju ljubav. Osoba vas je povredila zašto? Kao da je ova osoba, dragi moji, znači možda postoji ovdje neka razlika u godinama, razlika u statusu. Ja bih rekla da ova osoba vas još uvijek voli, da se odala nekim pogrešnim putevima, svjesno. Vi za ovu osobu još uvijek predstavljate, ne znam, centar sveta, ona ili on je bio pravi, ali ja sam se povukao. Ovdje imamo ribe, ovdje imamo raka, ovdje imamo ovna. Ja sam se povukao. Zašto se ova osoba povukla? Već je ovdje lakša priča. Zašto se ova osoba povukla? Namjerno, kao da se namjerno povukla i odala nekim pogrešnim odlukama, izborima, putevima, kako god. A voli vas osoba. Zašto je to uradila? Da, osoba je bezvoljna, emotivno prazna, neispunjena. Osoba je jako tužna. Ja mislim, osoba vas još uvijek voli. Ova osoba kao da vas je namjerno gurnula od sebe. Zašto? Kao da nije moglo da vam ponudi nešto što, ne znam, u smislu nisam ja za nju ili nisam ja toliko dobar za njega, za nju. Povukla se je osoba, ali još uvijek vas voli. Da. Previše toga je teretno, kao da je smatrala da nije moguće. Vi još uvijek za ovu osobu predstavljate nekog ko je centar sveta. Definitivno ovdje je već lakša grupa. Da, svjesno vas odgurnula od sebe. Vi ste za ovu osobu još uvijek carica, car, kako god neko ko ima, već imamo treću arkanu koja kaže da ovdje je ljubavna priča bila, znači koja još uvijek vas želi u svoj život, ali kao da smatra ili čeka neki vaš mix signal da vi pošaljete ovoj osobi, ali vi ste slali, ja bih rekla, da se pokrene ka vama. Ali za mnoge od vas ja bih rekla da ovdje je nešto nezavršeno, ovdje je nešto
zastalo. Osoba kao da se borila sama protiv sebe. Da. Zašto se borila sama protiv sebe ova osoba? Ja sam već rekla, smatrala je kao da nisam dovoljno dobar ili dobar za nju. Da, povukla se. Zašto? Zašto? Šta je tu problem? Moguće da je ovdje bilo da je osoba imala neku propalu vezu ili vi, ili brak, ali još uvijek vuče neke posljedice s tog braka, te veze. Da, zato se i povukla i svjesno vas je odbacila. Ali ova osoba vas voli. Tako da ovdje neću čitati karmu. Da. Ona bi željela opet da bude s vama zajedno i ova osoba vas posmatra, gleda. Ono, u smislu možda ste i blokirani, da ne znate, znači, šta se dešava, ali ona vas smatra svojom srodnom dušom. Da. Ova osoba kao da smatra da vi ste neko ko je jako racionalan, jako pametan, jako inteligentan, da dovoljno nije vredna vas. Da, vi ste poput neke zvezde. Mislim, ova osoba vas voli definitivno. Ali eto, povukla se zato što smatra da jednostavno nije. To mi je jedino što vidim. Nisam dovoljno dobar za tebe. Ali vi ste u njegovim očima još uvijek neko ko je nezamenljiv. Tako da, hvala Bogu, treća grupa mi je malo lakše. Hajde da vidimo neka dešavanja ovdje. Da li će se osoba pokajati, znači nećemo da damo ovdje karmu. Ovdje već vidimo drugu priču, da li se osoba kaje, vidimo da se kaje i da je umišljena i zamišljena i pošla je nekim u drugim vezama, drugim relacijama. Čak možda se odala i nekim porocima. Za neki manji deo, kad kažem porok, uvijek ne mislim na, ne znam, ali jednostavno smatra da imamo broj 1, da, želeći osoba novi početak, obilje, da li će preduzeti neki korak. Ja mislim da će ova osoba treba da se vrati na neki svoj put. Na neki svoj put, znači da se povrati, da se isceli ova osoba. I ova osoba vam za neke, ne za sve, naravno, dolazi u neko drugo izdanje. Ali ja mislim vi da ste već postavili neke granice. Definitivno. Tako da li ćete dati šansu ovoj osobi ili ne, ne znam. Ali ova osoba dolazi u onom smislu, želim novi početak, promijenio sam se, dolazi s takvom pričom. Jer vas voli. Jer vas voli. Ova osoba, ja bih rekla da non stop razmišlja o vama. Ajde da vidimo neka dešavanja. Da, ovdje su bile i neprilike, rasprave. Ali vi ste... Ovdje je bilo definitivno nešto zabranjeno. Da, potrebno je isceljenje ovoj osobi. Ova osoba vas voli. Ovo je nešto sudbinsko. Ova osoba želi novi početak. Ova osoba žali što nije s vama. Ova osoba preživljava, ja bih rekla, neke traume. Za neki manji deo možda je to u pitanju i neka majka, tetka, strina, porodica. Ova osoba želi s vama dom. Da.
porodicu. Ovdje imamo Škorpiju, ovdje imamo dosta zemljanu energiju. Već sam rekla, imamo i ova osoba je jako depresivna. Da, ovdje su nam izašle sudbinske karte. Da, definitivno sudbinske karte koje govore o tome da ovdje će samo sudbina odlučiti šta će biti i kako će biti dalje. Znači ovom odnosu je potrebno isceljenje, osoba vas voli, ništa manje ni vi, možda ste vi produžili i ona, ali vi se vraćate jedan drugome. Da, baš bukvalno tako, povratak jedan drugome. Zašto? Zato što ovdje su nam bukvalno izašle karte koje kažu da jedina sreća u njen život ste bili vi. Svjesno vas je odgurnula zbog taj osjećaj nisam dovoljno dobar, ti si bolja od mene, vrednija, sposobnija, ne znam kako god. Da. To bi bilo sve, dragi moji, za ovo čitanje. Uzmite ono što rezonuje, ono što ne, samo odbacite, to čitanje nije za vas. Još u prvih minut se osjeti da li je ta grupa za vas ili nije. I karta koja vas je negdje privukla govori da ste posebni, da imate tu moć da jednostavno bela boja, znači neko poput anđela, znači ovdje je jedna čista emocija, jedna blagoslovljena emocija, tako bih ja rekla. Pa već smo izvukli i sudbinske karte. Da, blagoslovljena emocija, tako ja ovdje vidim situaciju, da ovdje ima još uvijek nade za ovu konekciju. Ponovni susret, ponovno spajanje, prepreke su tu, isceljenje, ali novi početak. I ovdje su sudbinske karte, srodne duše. Pomalo postoji neka gordost sa obe strane, moram da kažem. Tako da vjerujem da ćete uspjeti i to vam od srca želim da to stavite pod kontrolu i da vam poželim šta drugo nego srećno. To bi bilo, dragi moji, sve za ovo čitanje, a mi se vidimo u neko drugo čitanje. Pozdrav!